Manipurli Shokta Khalei Maram Ngasan Kavai, former Chief Minister and Piren Singgala MP Sinajoba Home Minister Livasam Pangaira. Rod Kamrat Mashok Ngasa Kavai Piren Nayarili Kasadhaira. Operation to White Veil Zingli Manipurli Nishari Lubakror Hangpanga Langdawi to create. Ringyaophy Tangkhul Express Pvt Pau Ringyaophy Ningshen ina pamidali Pau ping may sainang nangrumsa. Manipurli Shokata Khalei Ngasunda, former Chief Minister and Piren Singgala Bharatiya Janata Party Rajya Sabha legislator Leishamba Snajaupa Anikani Aya New Delhi Vahira. State Kongazar Shokata Khalei Maramji Anina Central Kathana Pingli Kahangra de Piren Singh Hangam. Salak atam hitharan mikhavai former Chief Minister Jina Yarili Kasathaira. Yarina Otsak Jihand Li Mikhavai Gala Kokha Sakavai La Rod Kamrat Violence Mashokavai Pirenna Kasatsanga. Kokha Kasahi Itumwe Pangshabna Gala Paikar Kachiva Jingri Kavai wuivang Nasaki Kajina the Piren Hangam. Situation Kasak Maram Hangda Anina Central Kathana Ping Sampangkapai saikorali Sampangkapai Sara indigenous communities pingwe Pakavai Kataka resolutions Kurakavai Karina the Singh Hanga. Pawathishu the Home Minister Amit Shah Nathum emergency Kangasant Kwikakavai and Piren Singgala Rajya Sabha MP Leishamba Sinajoba Nili Hokungna. Northeastern region Li Nisha Lake Kamkhavai operations White Veil Gaho special operations Li Nishari Luba Kror Hang Pangalang Dawi Tukuhera. Operations Jajahon Tarik Pangaina Shini Tangwelungli, Jurajanpur District Leret Pamli, Directorate of Revenue Intelligence DRI Kala, Costumes, 17 PN Assam Rifles, Manipur Police with joint teamna Kavana. Operations Jililupa 54.29 crores manwe heroin 7,755.75 grams, Kalupa 87.57 lakhs manwe opium 6,736 grams sampanga. Nishalei kasali kazangmi panga tukwihaira atumwe ina lupa 35.63 lakhs wuivang walkie-talkies kani Maruti Egovent aka kwimihaira. Atumli Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 atingli tukakwina. Preliminary investigation at the contraband drugs Chich Rajanpur District li Myanmar showina kwikazang na dahanga. Kasak kahap leisalala law enforcement agencies pingna mathalagay na ngashigda operations mapungkapa sampanga dahanga. NDPS Act azingli rigorous imprisonment zingum taragada zangbayachi. Tangkhul region alungli popilwi khaba mamaya marakachi chipiaren Tangkhul region's Central Administrative Officer na zizakhami shokhaira. Popilinga sang mamaya mana kala popilwi khabali kashina khimong kha aina kaparla mamaya mana. He saklak aina yang sangda kham khuira gachi hangaira zizakhami hili maga shor pingli khangi kasaka action khuira da WTR chipiaren na hangmatin haira. Central Bureau of Investigation CBI na tukui kahai Ashem Kanan Singh ji Kareli Head Constable Sasaya gaji Manipur Police na confirm sahira. Head Constable sa salaga criminal activities li kazang wuivang otpamina katat kahai na ji. Manipur Police na Twitter li kahang zingkung hangmatida thruk Ashem Kanan Singh ji Manipur Police li Head Constable sada zangsai. Ali ajakum mayotar katum thang otpamina katat hawa. Kalachi Leret Makanda Khutlai Magal Kasam, Zang the criminal activities Ngadatai de Lake Zang Wuivang na Dahangam. Kanan Singh Li Tukakwiji Saklak high offenses Ngadatai de Ling Masunda Kala, Zadakale criminal investigation Ling Asunda Kashok Nachi. Zakshila high Otsakala unlawful activities Ligazang, La Awitungli criminal cases Tasang Haita Khalei Nasunda Tukakwina Gaji Police Nahanga. Assam shong mi shakatum apa tumra kadali di board sahira.
Pau he aya Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma na hangda deportations ji immigrants impulsions from Assam Act 1950 wezing li kasana. Assam li citizenship wuivang 2024 Supreme Court ruling li 1971 he cut off year sada tami haidale. Jiling asoda 1950 law ji active sadalei fuya ji hairam. Foreigner na da ning kamong Pingli District Commissioners Pingna Kushok Payada Sarmana Assembly li kahang pau sampanga. Leader of oppositions Dibarata Saikorali Nghankada Sarmana kahang deport sa kahay mi pingji han kawung malaymana. Ka karot na chizu kamyati shuda kay khali ho kawung layaji. NRC rejection slips atam Tangkhul maramli Sarmana kahang 2019 Supreme Court chizu kamyati shuda NRC data ji fully secured sarif kachi darkar sahawa wuivang Central Agency na otsada kachang chishat ina thrada khani welungli kupsang hawrachi leida khale NRC li makamashung amingala duplicates kazang khangwi leikapai ninga creek leida shokarna check salushit khavai hanghairachi NRC update sa khavai all Assam Students Union nala podale kala NRC li zanghawada kajikatha mi akhali tribunal na foreigner na da declare masakapai malaymana kachila hangam kajikatha mi ji foreigner na da deputy commissioner na shitsanghaya kha tribunal li mawalala ana deport sapayada Sarmana hangam Ladluita Achiwi Kamataya Pauping Manipurli Shokta Khalei Maram Ngasan Kavai former Chief Minister and Piran Singgala MP Sinajoba Home Minister Livasam Pangaira Rod Kamrat Mashok Ngasa Kavai Piran Nayarili Kasadhaira Operation to White Veil Zingli Manipurli Nishari Lubakror Hang Panga Langda Wait to Kuyaira Achiwi Pau Hiling a Janghaira Pau Nada Nathum saikorali Ringyaophy Kalakhamahai Zimikshong Sa Serene